Bahajatul Madiyah muka surat 37. Kita lihat dulu kita baca betul. InsyaAllah agak paling faham dulu. Muka surat 37. Inilah yang tanda batilah, tanda tanda. Inilah risalah kitab kecil yang bernama Al-Bahjatul Mardiyatu, pada menjelaskan untuk siapa yang tak ada garis, tak ada tanda lagi. Untuk di sini maksud dia dibolehkan. Pada menyatakan boleh. Untuk situ boleh maknanya. Kenapa Bahjatul Mardiyah? Dia ayat sendiri. Dia bahasa sendiri. Bahasa dia adalah bahasa sendiri. Menyalahi itu pun garis bawah. Maksud dia berenggang. Untuk menyalahi, boleh berenggang. Makmum daripada imam, karangan Tuan Al-Syeikh Dawud bin Abdillah Al-Fattani, ghafarallahu lahu wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu. Siapa nama baris? Wa bihi nasta'inu. Wa dan bi itu dengan, hi itu nya, dengannya lah. Nasta'inu, kita memohon pertolongan. Hu itu Allah, dan dengan Allah lah kita memohon pertolongan. Ya. Wa bihi nasta'inu, dan dengannya lah kita mohon pertolongan. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi awdaha mana-mana kitab yang silap cetak tu bagi sebahagian naskah awdaha tu garis bawah bab penuturan. Saman kita punya apa? Awdaha. Ada yang awdaha. Ya? Awdaha. Awdaha tak payah bab penuturan. Kalau awdaha garis bawah letak awdaha. Awdaha tu kalau ada kitab awdaha garis bawah buat penuturan di luar awdaha. Alladzi awdaha lana umurul ma'murati. Kita tengok maksud dia. Alhamdulillah. Maksud dia apa? Segala puji. Apa maksud segala? Semua. Segala maksud dia semua. Semua puji. Sebab apa kata semua? Sebab puji itu banyak diklasifikasikan kepada 4 bahagian. Jadi 4 bahagian. Semua itu dihimpun di dalam 4 pembahagian, dikelaskan kepada 4 bahagian. Mana 4 bahagian itu? Puji Allah kepada Allah sendiri, puji Allah kepada makhluk, puji Allah, puji makhluk kepada Allah, dan puji makhluk sesama makhluk.
kesemua bentuk puji dan kesemua bahagian puji itu. Jadi kata segala puji, semua puji itu bagi kembali kepada Allah, balik semula kepada Allah, milik Allah. Puji Allah kepada Allah tentulah kepada Allah. Puji Allah kepada makhluk, contohnya Allah puji Nabi, innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak, atau maksudnya engkau memiliki akhlak yang sangat hebat. Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang kata balik ke Allah? Allah yang cipta Nabi, Allah yang didik Nabi. Balik semula kepada Allah. Ataupun puji manusia, makhluk sesama makhluk. Satu orang puji bunga, kemeruan, kewangian baunya. Puji bunga itu dicipta oleh Allah. Maknanya yang kita kata puji, segala puji bagi Allah. Puji apa pun semua kembali kepada Allah. Tuhan yang Allah itu Tuhan yang alladhi adha, Tuhan yang menyatakan. Al-Doha itu asal dari wadih. Wadih itu nyata. Al-Doha menyatakan bagi kita. Al-Doha lana bagi kita. Segala perkara, segala pekerjaan, umur itu maksudnya pekerjaan-pekerjaan. Maksud pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang menjelaskan bagi kita segala perkara yang disuruh, al-ma'murah yang disuruh, segala perkara yang disuruh. Sebab apa kita syukur bila Allah menjelaskan benda yang disuruh? Sebab kita tak tercari-cari. Sebab di akhirat besok Allah akan nilai benda yang diwajibkan dan nilai benda yang dilarang. Kita tinggal macam mana, benda yang diwajibkan kita buat macam mana, Allah akan nilai. Jadi kalau Allah letak ada selarang, yang ini disuruh, yang ini dilarang, jadi mudah kerja kita. Alhamdulillah sangatlah. Wa bayyana lana umurul manhiyati, dan menyatakan, bayyana sama yang Allah bayyan, menerangkan. Yang sahabat-sahabat tabligh dalam bayan pasal bayan itu sunnah, menerangkan. Ya. Istilahnya tak kira sahabat tabligh, tak kira sahabat masjid sama, bayan penjelasan yang bayan menerangkan. Wa bayyana lana umurul manhiyati, dan menyatakan bagi kita umurul manhiyati, segala perkara. Atau pekerjaan yang kita tadi itu termasuk perkara, segala perkara, semua perkara yang ditegak. Wa rafa'a 'anna al-mushkilati, dan diangkatkan. Asal terjemah itu sebenarnya yang telah mengangkatkan. Kalau diangkatkan, kena baca rufi'a, kena baca rafa'a, mengangkatkan, ataupun telah mengangkatkan. Dan diangkatkan daripada kita dari segala perkara yang muskilat, yang muskil, ya, yang muskilat itu yang dimuskilkan, Allah angkat yang dimuskilkan. Tinggal yang disuruh jelas, yang dilarang jelas. Wa umur ahkamil mushtabihati, wa
dan diangkatkan, sama juga as-sariq kan diangkat, mengangkat, diangkat macam rufi'ah, dan diangkatkan daripada segala ahkam itu dari bawah hukum-hukum yang kesabaran yang tidak jelas. Okay, wassalatu wassalamu. Yang tu bukan waw Arabi, yang tu punya waw istilah. Waw cerita baru, waw istilah. Dulu nak masuk orang putih, tak masuk orang Arab, takut tak ada kerja. Itu jadi dia. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinati, dan rahmat, macam tadi, macam kita jumpa dalam tadi, dalam akhir tadi tadi, kataan solat. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinat, dan rahmat Allah. Tak ada apa yang rahmat tu. Rahmat tu terjemah kepada kataan solat. Sebab solat dalam bahasa Arab, daripada jendela Al-Quran memberi 7 makna. Solat dalam bahasa Arab dilihat dari sudut jendela Al-Quran ada 7 makna. Salah satunya ialah rahmat. Mana dia? Solat Allah atas Nabi, maknanya rahmat. Solat Allah atas Rasul, maknanya rahmat. Solat Allah atas kita, namanya sama ada pengampunan ataupun limpahan kebaikan ataupun barakah atau lain. Di sini sebab atas Nabi, solat yang maksud rahmat, dan rahmat Allah, dan salam tamahnya, dan salamnya, alif pada alif lam, assalam wassalam, dan rahmat Allah dan salamnya, alif lam pada alif lam, dan salamnya atas penghulu kita, man, orang yang asalnya mau, atas penghulu kita, atana yang mendatang akan kita, bil bayyinati, dengan kenyataan. Siapa yang ada kitab dia atas kaf tu ada titik, titik tu kita buang. Dengan kenyataan, dengan penjelasan maksudnya, dengan penjelasan